Matthieu tave. Esi oji Yesu le Bethlehem duame le Judea le fia Herodes ngolila. Gletivi menunya la de oto redepe va Yerusalem. Obiabe. Afika oji Yuda tope fia la le. Epe gletivi do le redepe miekpo. Atamie vabe mi asubwe. Esi Herodes se siala. Jikato akple Yerusalem to katampo. Eyo dukwa pa megan kla gban fiala o katan fofu ebia obe afika waji Kristo la le odo enube waji le Bethlehem duame le Judea la bena onwle di to ma fe gbe pan de la jibe wo Bethlehem le Juda nyigbaji menye duble nenye croix le Juda pe fia dio domel la bena mewe jidula si adunye duko Israel dila la doato. Esia megbela Herodes yonunya lao de deja obia ri si tututu gletivi la do polao chito tete odo de Bethlehem plenya sia obe mi heida di de via nue ne mi kerengula mi vana nyanyam alebe nye ha mayi ada subwe esi o se fiala pe nyaola o to eji hei kasia gletivi si okpo le gedepe la enyesi. Esi okpo la, di zonto, gletivi la zeongo la keke yi da tode tepe si de via le la tame. Ogeda fame, esi okpo de via kle dada Maria la, o zeklo hesubwe. Wo buope kesinonunu, otonu nana si onye, sika, koto klobo, ple lifi la ne. Ma ugbenya na le drepe be omega gbugbo yi Herodes gbo ale oto mo bubu zo yi ode. Esi nunyala ozo yi vola apetope dola dedo kwifia Yosef le drepe uglonebe fon akplo de via kple dada ne miasi ayi Egypte elabena Herodes le devia digebe yawu minu afima vasresme magbenao Joseph fo ukplo de via kple dada le zame heye Egypte eno afima vasresme Herodes ku esi adzo be apetope nyasi ugloto pe gbepan de la dila na va mebe to keke Egypte ke me yo vinye la tue. Esi Herodes pobe nunya la ofluye la, edzagbonto, odo amoda be wa yi adawu, vingutu vi si o katan ho vasere peve, le Bethlehem ple epenu to katame. Edo peve siya, de nyasi nunya la o blone, esi me obia gbeo selanu. Ale wo, ma o fe gbepan de la, Yeremia pe nya si o blodi la, vaeme. Ebe, gli dile Rama, avigli ple konyi fafaye, Rachel ye la vi fam na viao, men le lombe wa fakona yeo, la bena viao chron. Le Herodes pe kumegbela, mau dola dedo kifia Yosef le drepe le Egypte, uglonebe, so na gbubo de via ple dada ayide Israel nyigbaji, la bena a mesio le devia pe ku dimla oku. Ale Yosef dzemo, ukplo devia kle dada va Israel nyigbaji. Ke esi wo sebe, arhela ye woto do fia le Judea, de fofua Herodes tepela, evon afima yi. Oga fia mwe le drepe, ale odzo yi Galilea nu tome. Yida no doade si ona be Nazareth lame. Bene nyasi o gloto ma o fe gbepan de la o di be. Wa yue be Nazareth to la na vaime.